wafiri Kumase akonkan e won so mo be koma na hema ma like I say obi kan why me call asori ma omudi kan se mo anyai sa kwase asem no a ho mo ba bo dam Ghana o bibia mo dia ye religion bibia mo dia ye spirit bibia mo dia spirit ma dia di eni abayo a wo no ye the Bible atete wo no eduru se obi se wo koma nti waje adi like ma me to go ba kusia betre TV so asatade green me njindi to fa kwase asem asori a ahye wo so enja kwase adwen na adwen be ye di adwen be wura utiri wate munya Gyemie no case number 1 wapon Cecilia no free by alignment oba ne kotokro solo court order you go order pacho na mewo Louisa Gyemie na honom na mene memma esi fade nti mewo honom no ena baby ane yetene na dan ni musa nti meye madwen se be pedan foforo eti ye pedan na yekohia ohema bi ne ma eti ohema ne ba no ena e kire me se edan no efie bi wo honom a omode ma han but efie no ne ne hye ne nsa nti ena obekire ye honom eti wo kire ye honom no na honom ne ye on complete ho afupa but ni yenya binti ye manage ne saa ti mefa ohema ne mane sese menuamo a ye ne wo mote eti eti omo ba me ho meso me kɔ me omo ho eto da bi kwa na sa ho kire ba ne ba no kra na eto da bi obo a menti na me de omo aye nua prekope eti me ho no ma na me nua ba akɔ e ba me nchen se ni husband ene nanya asem ti opese obetena me nchen kakra na msi okay eti oba ye no na asem ntumi nkɔ ohema ne mane efie ho biem eti ase koye sase ayaka kakra bem na na hema ne ba ne na ba efie honom na akra na etoto boba eti akra na etoto boba no na metia ne se onko because ne maame ne men kasa eti se oto boba no na se bo enkra ne bia mesumi kutama mienu wo ho na akofa hawaba eti ho no anya omode na ne ba no edi abufuo eba ise dan no ne na epemaame na ne ba ba honom se obedi agra mapamo no eti wa mama anchiechi mu kra ena ye ntokwa nti asa akasakase mu no ena ne nua a wodi na chi se ode bewo abafo te se mema yi bidi enka won woda ena meso mekacha na hema ne gina honom na ase eye ntokwa se ni tina nipa kakra gina ho ena mekacha se nyankopon achede de afun bi anim eti se o se ma wo ebafo na se wo nwu bi dade a ene nyameso ma ne nyesa eti e de ye wie kwa de me ma me ba ebe paacho tina nim se asolve ti da de we esi kono na se de bi mentina eho bi eti meje me balance eti na boga na kwa na ye ya o se obi anka me ho eti me kwasa me de nkwa ketewa na kwasa ne ompene eti ma me ye se de bi de we a omo ne do so se me na de we o mo si pe dan ne ma me no enti esa na ase me ma beje efie no aboso sia ne ye ko enti ene esa de aboga ne mfa sika ne ma me ena aboga ne sesa sa de ene o send sika ne ma wo mo ena eja me ko enti me de na nim se bia etu atwa ukoji usika enti na me de na nim se etu atwa eti since then no baby ama wo be ko bia ye onye boni bia na ye be ha wa adwen sa ha na be ba betena omo be ha wa adwen sa e bia efia mekwa kwatene subai eni adwuma ma check me subai it was so spiritual spirit yana like na me de na me mfa no say spiritual it's a diablo eti baby abekọ bia yesi ye koma na hema baby abekọ bia baby abekọ akwatena bia ye ma na hema bre enye kwa na hema ne hwan de ope dan ne maame no ne maame na de ope dan ma ono ne maame we asembe na ono ne ye ohema no kesisi ono we omunyina wo Louisa Gyemie eti wan na ekoma obi
baby a obekwa kwatena no saa na omo ka se omo ko amana na hemati ebedi wani a se adwuma kra na wobenya spiritual na physical ye de ba physical ti baby akotena bia na omo aba ho no wabeko like omo eba no within say bia aha na meba betena ye betete wa why na tete wo omo a menu omo wo ho no mo no na omo tete wa na kire se omo nti na omo ne na na hemati na omo ne wo ko no omo baby aba akotena no omo mu na na hema no ene na ye me hwahwa no nti na maba no na me da na me ya magic e di ahon asem eti se wote he me ko akra ekoye adwuma e ho mo be kuma na na hema ho e ho no mo na ekotwe baaye no oyale what mental health e real because enema e wo keka no oti baabi watu enye kumase abro no bi mposo ne yakase wa konkran e ho so yedi wani se wo mo kuma na hema maame ukun we pacho ye Gyae oni be ma da e di sei a check akra wala oyin be ma adwene no atoche na we de what asem we bi empani sem wo he se me ko ha adan obi ni nya akasa wa mo medua ya tua me sika ma me matu ba bia me kwa akota bia ne yedi mani se ye koma na hema wa firi ayikumase akonkan e won so mo be koma na hema ma like I say obi kaye why me ko asori ma omudi kaye se mo anya isa kwasasem no a ho mo ba bobotam Ghana o bibia mo de aye religion bibia mo de aye spirit bibia mo de aye spirit ma de azi eni abayo a wono ya de bible atete wono eduru se obi se wo koma nti waje adi like ma me to go ba kusia betre TV so ashata de green me njindi to fa kwasasem asori a ahye wo so enja kwase adwen na adwen be ye de adwen be wura utiri wate munya Gyemie no enkra na wawo mo no omo papa we pacho Christia be ma ba kona na omo unimi no ma ono nye den eden ti na eden na ma mu Gyae like no na uncle man ka se wonton me wo me ba e de otoso mienu nti na akwa na obeyetere man nti omo talk ka se minu afrem poma papa omo talk ka ni wieye no e na okọ ha adan foforo iti ne ye hu no iti ne maame nua ba ko wo faade ho no iti wo kwhwehwe na na okohu nti ye ko e na one oba foforo na na ete ho e na ete edan nim nti wo ko lady o musika ne saaye no wasa baaye e na maame se omo mpene because sika na san wie dia afi die osaba ene ma ye ntemotenti a nheda anye asembia eye ti se odne lady ne wo omo Gyae na wo nso a wo ne na anwale na adikire na wo kire no so ade na wo Gyae ni na hema ade na no yaba hey there be serious you serious what one hwe ya wo decide we ya wa brabo be se abayo fefe wura ba wo kira de se wo uti baabi obi ti baabi ne wa makwasa kasa atwa osu ya no timi kotra baabi a me de sa adwen na hyem tirim se omo na eye me sofu be na hye wo sa ankom manye sofu but na eye dey like I say the way sikoye me call akra foforo no na me omo de like me ntumi ncheche mu ye ntina me ntiase etu wo de chire me like I say omo de omo no omo so enu na me ntiase omo ye de ko ba bi kwa na se okopa adwuma ye mfa omo de ye de omo no ne to so ho na me ntiase like begin omo say me che me ho when the casa like omo bekeka why mo na keka omo nse da nya bold e ma wani ba no mo de agina so ne di wani away environment na ba akoye adwuma no mo keka se wo che na wo che ho be so me nche me ho na no na wo se ohema no e na eye wo sa so and akra ho so bi se wo che ho ani so bi na eye wo se che ho ye wura di akra ho na ma ekopie no e de kopie eti na menya unye adwuma enye ti be ko ho no mo no na afi de obi a na me chade na me afi choba na me ye nti ho no mo no omo unye obi boni o
but omo de omo ani besi wo so saa nti ehonu na ekopie se eyede ne pie ehonu na lady ba ku be yi atum se me ni obi kun lady no wo ye de na me ne na ye adwuma wo ho no a wono ye difo ba na wo ye de onye ono ko onko asori eno no hu se wo obi kun na ono na like as wo di mani eno obeyi atum se ma ye obi bone wo ho no na se ma ankopa achewa ye betete se be obekwa kwotena bi ye betete se nti ma me ba back ekopa ma me na chew e ma me no kwa ka se nkra no asem kra ye me mobopa na ko no kra nya adan wo kuma se anko ma me nko back to enti me sa Gyae na me Gyae choba na me kochira ade o eno so the same na ma me kra mo kuma no no so hwan mo kuma no na makopa na chewa mo no kra esu onya ba bia na chese ba bia be ko bia ma me ni di wachi hwe Cecilia ti asem na me no kan no asem na wo kan bibia ni ho eye wadwen se wanya ya kwabra bo be sei sa adwen na wanya no se wanya ne wanyi wadwen free san kwase asem no so ne wanyi focus anko wsd asori amompa ye na wanhwe wo ma na bayo fefefe se wanyi wabra bo yie ne wachim aso ne akosu mienu asi utiri so enenam tv say ba na ba ha nyode like I said the way omodi omano ni nti no unya ba bi ntina nje say how te me wa sorry ho wsd asori mission enye mission ne like I sorry ho no na tu da he asori ho ono ma no na ma me we me ma me wo ye kuro mu ho no kuro beso takwa kura bi ase takwa kuro beso wasankran kohwai kotena wo ma me ho kakrai eno so da bi ena papa nso we owo baby ayo no be asori ho no mo o papa nso ezi ho bi o ye elder no o ye security wo it is say pa no ba wo ba ye nye dai like enke ye pe baby na atena upo bi do prapra bi makotana na baby e benya bi e say wo bia eni ahefo mo ane abayo fefefo me say mu hu abayo na esi fom eni ehu nwin a wo joku say na me de ma shema wo abram pa bremo e ti esramo why obi a obey na dum bia pem wa ma no na watena ba bi na ohema na no ada no so no ayi no enyina ne honto my lady we da sipi nyame nhira obiem asa adwuma we di ni pa nyaye my lady ano den na so obi ani ano down so de asem enti bi da